Don't look at me like it's on Kamis. Ay sisu, tlolla go ta kwa. Ngabe umtshelile ukuthi uthanda kwa. Kamis, buka Kamis. Baka wan Kamis. Wena nigga Kamisa nini wena qala ka Kamisa nini? Ungamtshelanga bi. Kamisa nini? Uyakhamisa yena. Uyakhamisa. Wena uyamkhamisa. Undiphile. Undoda kalokho Manje wena wawungamtshelanga ukuthi uthanda ugwayi. ubonile amasama actions asafuna Hayi kanjani bekaziwazi kanjani ngoba uthe nini wenza umntana wena wawuza ukuthi wena weza ukuthi stocks awuya ne type yami ke wena. Hayi emakhamereni kuphi because umdlela umuntu. Angithi uthe umithise ungajoli naye. Wena oh my sis Puleng yami nayo iphelile. Asafuna isentuwenza nawe. Asafuna isentuwenza. ungasaphindi uthi uthanda ama lesbian bese wenza kanjani. Ngabe umtshelile ukuthi ubhaya. Asafuna isentuwenza nawe. Asafuna isentuwenza. Thatha isihlangu zakho. Wangamtshelanga ukuthi ubisexual. Ayisuka ngimbonisile ama bisexual. Hi guys, wabona today yani re batla lefa motive e bohloko hampe strong hampe. Ntwana love us or word of the day king Fandi. A word of the day ntwana yami king. Oh, bafethu sikhonkothe ehambayo yakubona. Yeah, ntwana yami. So I've realized most of the time yabona if elifini busy there's something positive obusy ngayo they always gonna talk. Uyakubona? Yeah, xa ungekho busy yintona bazoyithetha ngayo. What is it that they gonna there's nothing. So if wena uva abantu bethetha ngawe that means ubalekile lifeini. There's kunento o serious ngayo bona abanganayo that's why they are jealous of you bezohleli bethetha ngawe. Yeah. So le nna ke batla o add on top of that ntwana ka wa tseba ke ngane guys. Wabona when Ntate Mdimo a o apera ne? I just want to say Ntate Mdimo a o apere. You have to know that hohle mo kenang ho tlolla a ke tsebe ho tlolla batho ene batho ba tlo hate. So you have to accept, you have to o tsebe wa tseba keng hohle mo fetang if o receiver kapa if o hatewa ke batho ba bangata hankatsho you have go re tshwantse o amehele situation e jwalo o itjwetse hore wa tseba keng ke ngwana Ntate Mdimo. Eventually ha o se ngwana Ntate Mdimo tla ratwa ke motho kaofela ene tshwantse o tsebe ga o ratwa ke motho kaofela hona le ntho e wrong ka wena. But if ha o kena di plekeng o re ha o fitla batho ba qala ba hey oh o tshwantse o tsebe gore hantlanto apere ke matla. So ntho re batlang o e tshoka is today go wa itse keng keep on believing ho Ntate Mdimo. O skallela lerato la batho as long as Ntate Mdimo yena a ntse a o beile a o rata. Number 1 yonke into izobe right. Mawungena endaweni ntwana yami ne ubabone begcwele and uyaqhamuka kanje. Yazi you know what you need to do. Mawuhoka mfana kithi. Yeah uyiqoke le attitude yabo. Ubone ukuthi ndi ready ngoku. Xa uphuma nje uphume kanje. Nice. Awelele, awuntana manje. Wena kula malanga so nama yabona wena lavasi wena. Ungazongishiya ngimotivated kangaka. Awuyenzile. Hello guys, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got you have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kin box set with Ospuleng ki buchi so chong ki couple di lesbian Ospuleng a Ospulu ntho etsalang go wa tseba ke ngane ke na le girlfriend futhi ke na le girlfriend re ka qetela re engage a re ska ne re engage le Ospulu wa tseba gore ke wife to be ska highly wife to be Ospulu jwalo a re process antse tsa mari dula re le two phela rona ma lesbian re etsa dintho fast to understand Ospulu a re ntho etsalang go re ke reng go yena ke re baby go re batla ngwana ena re na chelete ya IVF ke kopa go fela nje wena wa tseba keng o go balele abuti wa ka and stuff. So guys we keng ho bana ke soka ke utlwa story hantlantle setswa go Ospuleng hantle ntho tlo yetsang go wa tseba keng ke tsamaye ke lo utlwa Ospuleng o hantle o re girlfriend ha e qetetse se utlwana le abuti jwang ho etsahala eng ke tlo gutla le yena. Yes baby le kae ke teng. So Puleng ne ke kopa o jetse di viewers tsa Josie Bioscope hantle wa go ngolletse mme ka ke na le problem mo mona le cherry yaka. Cherry yaka ke na le 3 years re go utlwana. Thongwe lengwe ne le right until re batla gore re be le ngwana wa bona. Itse o fitlhele se re batla ba le ngwana haish ka bona gore nka ga e montle ka se ntshware sharp until nna ke bona go betere ke bolele le mongwa family wa go hae. O wa family wa go hae ke mang sefapano re batla ke abuti wa ka wa bona o bane nna abuti wa hao wa madi mme wa hao a ke family a se abuti straight ka madi yeah wa bona eng re be re boledisana le ke ele wa bona re dumellane ne re bulela le abuti le ena hore ke kopela hore a nthuse ka gore re etse ngwana ska gele hane o mo romella cousin ya house fapano gele ne le motho o tsebang o neng a utlwana le basadi fela hantane ke motho na utlwana le basadi fela utlwana le basadi fela ska bona ha o tseba okay so le ne le batla ngwana ke le engage le engage
Okay. So ausi ka ho na le ntho e bitswang ka IVF. Hobaneng le sa etsa yona? Ba tsa bothata ebile taba go nne tšhelete ke yona nka se kgone afford. That's why ke bone go le betere re kope family. Jwale o na le abuti mohlomong. Abuti o teng hona no ngwana o sa tsamaile o sa dula le yena. O a ke se ke bua wena o na le abuti o ileng wa hao ka madi a nna gore ka bonkile. Aya ke na yena. Yeah, that's why ke nkile cousin ya so wena hantla ntlo batla Jozi Bioscope tsa seng nena ka jeno go thuse ka. Batla Jozi Bioscope ile nthusa ka gore ke confirm batho ba gutlo ga ile ntle bana ba sa ikemiseditseng go bana gona ndi re bolelane ka go fela ke batla ngetsetse ngwana mare ha ile hona no ke a utlwa di rumors gore ba se ba dula ngwana o tsamaile o tlogile ho monna mara ntse le utlwana ntse go utlwana wa bona o tla dula ntse ntjwa tsa dilonyana tse sa utlogaleng wa bona until ku kwa go ngwana o mo file o dula ko le outie le cousin ya bona and ntwe sister inkutlisa bohloko ha no ke understand because of utlwisisa ya mo spendela nthongwe le nngwe ke mo etsetsa ngwanelo ke understand bana o utlwisisa le couple la lesbian ya na so etsa ntho tse jwalo o bana o tlo mo rata ke o itjoditse gore ke girlfriend ya hao le same gender lovers and then ha sa etsa ntho tse so utlwisa bohloko ya o suaka jwale ntho o tlo etsang rona o sirile Jozi Bioscope ka ha re emetse lovers a tla le bona o understand my sis ntho tlo jotsa yona gore fela wa sebakeng ha re late re emele o utlwa ga ntlantle ho etsa halaeng re tlo gona ho netefatsa ga ntlantle di ruma tse batho ba di buang ke nnete ka pa jwa hobane mara so tshego mo bila ke a o sikiana ntho ke e batlang yena eo so yeah hey guys la utlwa re story sa o se bohloko o re yena wa tseba le girlfriend ya hae o kila bone bile sa mo ka ijile a qala go itse keng ka bana ba kala gore ne ba sena tšhelete IVF o re fela wa sebakeng a ba kopa cousin o ga e ka ba donatela ka spam so o no sa nana ga hana ka di donatela spam no tla ba o itse tšhelete ne it's fine so watch wa sebakeng ba ga o betere cousin a go ba le lena gore ba tla gona gore ba be le ngwana so ke mo di ruma di wa sebakeng o se qhobekile a utlwana le girlfriend ya hago oh ha se ke bohloko my sis a skisane ke batla gore ba atumele sister since ke itlwile tabena ke gone le go bala a tse papano bohloko ebile ke ba bo lovers ke ba scheme saka ke a leboha o le my brother ne thank you so much my sis ne ke go pa atumele le kae ausi go pontle le ka so sorry puleng ke ska ne go bisa ka bo ausi puleng sorry o bona ba eme sharp lovers mo one abuti ale ka okay sharp no problem no my brother ke kopa lo nkemela ka kwa please ke a kopa yeah guys baby ba le itwa bona my sis le kae ya phela ngiyaphila so igama mihlali o mihlali uyamazi usisi upuleng umazi kanjani she's my girlfriend o girlfriend yakho then abuti le kae siyaphila njani ke teng wena ka lebitso Musa o Musa o cousin ya Osi yeah okay so wena we girlfriend yakhe angithi kubhuti uyini next cousin yakhe o cousin yakhe okay so my sis kopa o fa sebaka ne o jwetse Osi wena hantlantle why o re ngolletse batsa keng ne ke batla tlo jwetsa ke ukule ka di rumors wa gopola re bolelane go ke batla ngwana nkere akere hodimo ga batla ngwana ba ne ke sena tšhelete ya go nne ka kgona go donate spam ka bona o le feletse go ke bua le cousin ya ka go nne a kgone go etsa ngwana after that wena wa nyamalla ke sa tseba mo le ngwana teng ka di rumors ke utlwa wena o busy le cousin ya ka se le ya jola ene ke bone ka di act after that go bona go ba le cousin ya ka ga jwang ha sa batla re di tsokotse ka bethe o hanga sa batla re itsokotse sese le ha ke re ke a mo tshwara e tla be se le motho o dulang a go kgathetse mara ke ipotsa gona o kgathetse ha sa sebetse a dula le montlong Osi wena o tlo kgathatswa keng ha o batla o sa o tshware le baka le eng a o tlhalosetse tlhalosa a ntlhalosetse jwang a ke re o kwena ke di camera tsa eng jwanong wena ha o batla o tsokotse ke di camera tsa eng mara wena ha o sa batla o tsokotse ke drama ke di camera tsa eng ke dula ke go botsa ukuthi malale no butwa kube ziphi camera dabuza ngithamba unqa malale no butwa kube ziphi camera bese i200 kwakungiphatha le cameras ufuna ba bazothini camera mama zizokwenza ntoni camera abatla umpha niti angike akira abatla umpha niti yantoni ngithamba unibizana necamera ubuthi ngithamba uthi bantolala no butwa kube ziphi camera wena bafuna ukusiza ngama camera the time ulala naye sisi ngazondini wena bafuna ukusiza nama camera nangoku vele siyajola nangoku siyajola yes sis
Yes, sis. Yes, sis. Wena abuthi usmayiliswa ke nkuri la John. Usmayiliswa kuri la John. Usmayiliswa kuri la John. Bese we enjoy ugwayi wagcina stop. Hayi sisi, hlola ungata kwayi. Ngabe umtshelile ukuthi uthanda ugwayi. Ungamtshelanga bi. Uyakukhamisa yena. Uyakukhamisa. Uyamkhamisa. Undiphile. Undoda kalokho. Yes. Whoa. Wena my brother yini kanti? Bathe uyokwenza umntana lapha ungathandani wena. Nawe uyayibona. Beziphi camera? Uzoniphathela ikaka ama cameras. Manje wena wawungamtshelanga ukuthi uthanda ugwayi. Ubonile ama actions afuna Hayi kanjani bekaziwazi kanjani ngoba uthe nini wenza umntana wena wayiwuza ukuthi wena weza ukuthi stocks awuyane type yami ke wena. Awuyane type yami ngoba so uyafika. Mara kani Sine my sis. Zawunyisa. Usikamushapa my sis. Wow. Kwenzeka ntoni? Wena ntsobathiba ubhizi wasmayila unoha man. wena bathe Singakufaki uqhamile wena. bathe uyokwenza umntana kuphela. Uyangichamisa Uyakhama sisi. Yes, uyangichamisa. Uyakhama. Awuzungachama, ungakhala ntoni wena? Mina yakho kanye ipipi yakho. Uyangichamisa ngepipi yakhe. Uyaswabisa yazi. Wayibo udlala ngama feelings womunye umntana. Wena. Yekuthembile mhlaza. Ufuna uhlaza kwi-cameras. Kodwa ibiqalwe nguwe. Ufuna uhlaza kwi-cameras na? Wena ubisi. Bekuthapile wena. Bekuthapile kirana nokuhlaza. Ibiqalwe nguwe. Uthi ufuna ikaka yomntana. Ikaka yomntana ibitheni. Mina ngifuna ukuva istory from uGuti. My sis, wow. Kuba uthuni ngoba vena sebakukhamisile already and udlala ngama feelings womunye umntana. Sekakini keji. Bozomthanda nini bongezwa ngigwaya. Sifuna ukuva kuye. Andithi ubethunyiwe. Uthunyiwe lo mntana. So sifuna ukuva ukuthi wayethunyiwe sekenza into ezwrong. Wayenza izinto. Angithi uthunyiwe. Cha. Ukuphile labuwa wawusoja girlfriend. Why wena so- Unobata murutisa ke. Uyazibonela. Ungathi ngiyazibonela tlolla usathu walla buloyi kapilo. Yini esibonayo? Uloya ka sex. Umchita nawo. Umchita. Mahawuli machi lava siletha ngaleli machita. Ngumchita kumele ndenzeni? Amachita yenzani? Phathela amasimbi e-cameras. Uzonqala igaka zama-camera. Zasiphi i-camera ngeke yabuthi Bawufuna siza nama camera sisi. i-cameras zanto ebephi yena. Wawungamxelelanga kuba uthanda amadoda. Wayengaphatha ngithanda amadoda. Uyawathanda. Wawuze wavuma ukujola nentombazana ungazi ukuthi uyabathanda. Wena dlolla ubuwa ngubani uthwile etsileni. I was in love with you not anymore, my sis. Ubungekayivi ipipi elifini Yabe mhlawumbe. khona yiva manje kuba mnandi. Ubungekayivi. Uyangichamisa ngifuna uyazi imnandi. Uhlongwanyana. Kiyo awusari mnandi. Atsa kuitse hale ke bona wena. Yana ke go uletsa go go ngadi we spam wena. Unangkhadi spam. Hale ke mosola ngwana o. Hale ke mosola ke mo uletsa go ngadi spam a dula. Ungkhama spam wena. Zange bangichamisa. Ngazongixelela ngekaka yama-spam. Nana lungkhadi spam. Le mina na ke dire ha ke go mosadi wa wa bala ke mo bala ke ba shimane o. Unewutlwa. Ne ke utlwa. Jalo awusiwayile ntse udula ho le jwa. Mo go change after 2 years ka mo go change. Unana lentse le yana o lentse le banna ba bang. Thula wena. Thula. Ngaba uthula bani wena uskeleme. Uskeleme se sweet. Kuphi la emakhamereni kuphi because umdlela umuntu. Angithi uthe umithise ungajoli naye. Ngandenze ngiyenza. Wawungamxelelanga kuba wena uthanda ipipi. Ndimbonisa action. Angisalali nolala naye. Awusalali. Ngoba sina 2 months ngoku ngingasalali nawe. Oh, my sis. Impahle besheni. I can't. Ngani Wena. Okay, yini ekuhlekisayo? Ekuhlekisayo ile nto. Uthayisa kuba labasadi. Sokulayita wena, sokulayita wena. Sokulayita wena. My sis re tlo pala majwang mo jalo le. Yes, seskia wala vas akhona upala. My sis yehla tu. Wena. Thawa mo ba di ba di apotsa. Kala untshathe ke o tsenye. Umthe phone yane ya. Thatha masimbe phone. Simba. Thenga uwe lezi. My sis yehla. Yes, Thatha masimbe take yakho. Hezulu. Hlubula udini. Yo, oh, imai. Thatha jezi yakho. Sisi abasakufuni. La limat.
Amasimbi ethelete. Amasimbi ethelete futheki. Amasimbi ethelete. Wena. Oh my sis Puleng Nayo iphelile. Asafuni isentuwanisa nawe. Asafuni isentuwanisa. ungasaphindi uthi uthanda ama-lesbian bese wenza kanje. Ngabe umtshelile ukuthi Asafuni isentuwanisa nawe. Asafuni isentuwanisa. Thatha isihlangu zakho, thatha isihlangu zakho. wangamtshelanga ukuthi ubisexual. Ayisuka, ndimbonisile ama-bisexual And ebheka i-love bite yekhazini. Uyambona Lavas une-love bite yekhazini Puleng. Ke love bite yekhazini. Ya umetse di-love bite. Bora. Isex you have to be bora nawe uyayazi. Zange wangichamisa futheki. Bawufunani kuye nawe sis? Ufela wahlametsing. 3 years ka ufela wahlametsing usabulele. Wena. Bona ha ke so qete o tlamile ulala diaparo tsa tsohle tse go reketseng tsona. Wa nkutla. Ha sa qete wena ngawe. Ngale ulo keep us. Maqala bongamthandi bawudla imali yakhe. Usathana uqale nini ukungena? Whatever. Manje yena udla ini? Ugwayi wakhe njengoba yena bawudla imali kuye. Ngiyamthanda. Uyamthanda? Mina ngiya-understand maka nawe sisi wathi baking. Angifuni ukuthi nje sipromote izinto zobufebe lana bobusisi nobhuti. Wena ngikaba ubile honest ukuthi you bisexual so that nalento kanje mayenzakala understand ngoba uthi ama spam maka lokho akufaka isandla bekaweza bekezwe Sebeyikhotha ikuku yami sebeyikhotha qaleni wava ama-spam khona wava namhlanje ebeyi-enjoy khona wava namhlanje zange wangichamisa naxesha lakhe Usuli right umbhokela ulimenemene lesi Sekaphendula imibuzo yona. wena usile maka wathi usile bona nokabakala usokhamisisa girlfriend yakhazini usoyetsa ntuthe so wabona usile usikatelela ama lesbian uzongikhumulisa impahla phambi kwabantu ithi indoda yakho kuboleka iskipha mboleka iskipha angithi uyamthanda mboleka iskipha ke hayi mukadi usile wena lava simyekele futhi bahambe ya litsamaya amboleka iskipha imedi yakho nyeke izivaye ngamabraso kanti yini mukadi meskipa mukadi meskipa boyfriend mukadi meskipa Ausi boleka iskipa ngithi niyajola nina nifebelana amanye ama-lesbian akakuboleka iskipa ke oh god man babasile ba hawu cabanga uzolwathi ngithi uphendula udlele ukhazini lento emuzana niyona icele nini ukuze ukuthi ayikhaya yazi inkinga iqala kuphi labantu bafethu ngiyanicela whoever if ungakabi sure ukuthi uyi-lesbian or uyi-gay or ini ngicela ungadlali ngama-feelings omunye umuntu if ungakayivi ipipi ukuthi itesta kanjani yive qala ube grand ngayo bese masucedile ungaloku udlala uzoba sure ukuthi wena ufuna ipipi or ufuna umuntu wena wena lovers I like this thing uyabona ku this thing ye-rainbow kukhona umuntu o-bisexual nanani akabe neqiniso ukuthi mina I date both genders ngapha ngifuna ngapha because manje buka omunye umntana sekunjani sona ngayo uyahlanya lo hayi mara sishayile ispanseti at least upuleng guys ntshona batla wetsi ba kore fela ko ona le tlo uja mo lo bone kwa se baking girlfriend I lidi love bite matsweleng yellow bone lidi love bite be ba mumunya ke a itshaba kwai asibaking namunyiwa ngwana wathi baking guys if lwena situationing eso bona mfana umomo hayo and same gender lover and what ufile ka girlfriend ayo chitela wela le mkhotsi wawo o go chitela le cousin o mang o re emailele ko Jozi Bascom.co.za ntse ke batlang go itshwa le ska dlala ka di feelings sa ma lesbian ke batla le jwetsa gore ma lesbian a se dipopasing if utse ba go rata kwae o rata banna tlwella bana ba bang tlohella bana ba bang ba tshole le banyana ba tshwanang le bona ke le rata ka fela sine next episode sala yes babe lo mtalo na ma love bite lo sambe abasinyela la